Ndabashimiye mbifurije kugubwa neza no kugira amahoro n'amahirwe, nizeye ko mwaramukanye amahoro, natwe turi amahoro. Turi ku itariki ya 14 z'ukwezi kwa 2024, turamutse twakira imyanzuro ya Rwanda y'inama yo ku itariki ya 12 z'ukwa 2024 Repubulika ya Demokarasi ya Kongo n'u Rwanda basinyemo cyangwa bemeranije gahunda yo gusenya inyeshyamba ndetse zahindutse umutwe w'iterabwoba wa FDLR. Rero muri aya makuru muri kumwe nanjye Umushakamba, mfatanije na mugenzi wanjye wo kuri radio televiziyo Nuru ya Mashariki ariwe Sentama. Sentama, waramutse? Naramutse neza bwana Mushakamba. Yego Amakuru turayazindutse. Imyanzuro iradukanguye. Ndabona imyanzuro yaje. Nimugoroba twavuze ko bayiryamyeho ariko birangiye nabo bayibyutseho. Ntabwo byari kuba bwa kabiri. Ntabwo nabanditse ngo réunion ministérielle sur la situation de la sécurité et de la paix à l'est de la République démocratique du Congo. Ngo ni inama ya gatanu y'abaminisitiri, ihuza abaminisitiri ku bijyanye n'umutekano n'amahoro mu burasirazuba bwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Yego. Ikaba yarabereye i Rwanda muri Repubulika ya Angola ku tariki 12 z'ukwa 10, ni ukuvuga ni umusibe ejo hashize. Yego. Uvuga yabaye kuwa gatandatu, twashoje ejo. Noneho rero bakavuga bati konte rendu inyandiko mvugo. Bwana Sentama, mbere yuko winjira ku nyandiko mvugo, reka tubanze tubwire abantu ko nta hantu M23 ivugwamo. Nta na hamwe rwose. Ubwo nyine ibya M23 bizaza nyuma. Twinjire rero mu nyandiko mvugo nyirizina, akantu ko kandi. Urakoze cyane. Reka turebe, hari ingingo ya mbere. Ingingo ya mbere avuga ngo sous la facilitation de la République d'Angola, la 5e réunion ministérielle entre la République démocratique du Congo et la République du Rwanda s'est déroulée à Luanda le 12 octobre 2024. Kubw'ubuhuza bwa Repubulika ya Angola, inama ya gatanu y'abaminisitiri hagati ya Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo na Repubulika y'u Rwanda, inama yabereye i Rwanda tariki 12 z'ukwa 2024. Yego. Ubwo ni kuwa gatandatu n'umusibe ejo hashize. Ingingo ya kabiri bakavuga ngo les délégations dirigées par son excellence madame Thérèse Kayikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, coopération internationale et francophonie de la République démocratique du Congo, et son excellence monsieur l'ambassadeur Nduhungirehe Jean-Patrick, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale du Rwanda, son excellence l'ambassadeur Tete Antonio, ministre des Relations extérieures de la République d'Angola, a conduit la délégation angolaise. Noneho ahangaha baragaragaza abayoboye intumwa za buri gihugu. Bavuga ko intumwa za Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zari ziyobowe na madame Kayikwamba Thérèse Wagner, ariwe ushinzwe ibijyanye n'ububanyi n'amahanga muri Kongo. Yego. Intumwa z'u Rwanda zikaba zari ziyobowe na ambasaderi Nduhungirehe, akaba ariwe wari uziyoboye, ushinzwe ububanyi n'amahanga n'ubutwererane mu Rwanda. Yego. Intumwa za Angola zikaba zari ziyobowe, ari nabo bahuza, bakaba bari bayobowe na Antonio Tete, akaba ariwe ministre w'ububanyi n'amahanga wa Angola. Yego. Ingingo ya gatatu rero, au cours de la réunion, les ministres ont analysé les derniers développements depuis la dernière session ministérielle du 14 septembre 2024. Muri iyo nama
abari mu nama abaminisitiri bakoze ubusesenguzi basesenguye ibyo bakoze ibyo bavuze ubushize ku itariki 14 z'ukwa 9 2021. Dans ce contexte ils ont considéré ce qui suit. Ni muri urwo rwego barebye ibikurikira bemeje ibikurikira. Navuga ngo aha niho ruzingiye. Niho ruzingiye. Icyambere noneho mu byo barebye guhagarika ni guhagarika imirwano. Les ministres ont réitéré l'appel aux partis en conflit à l'est de la République démocratique du Congo sur la nécessité de respecter le cessez-le-feu du 4 août 2024. Abaministre bongeye guhamagarira impande zombi zihanganye mu burasirazuba bwa Congo babagaragariza akamaro kubahiriza guhagarika imirwano nk'uko byari byemejwe guhera ku itariki 4 z'ukwa 8 2024 ko imirwano yagombaga guhagarikwa guhera iyo tariki. Plan harmonisé pour la neutralisation des FDLR et le désengagement des forces levées des mesures défensives du Rwanda. Bukureba ni gahunda iboneye ivuguruye iboneye yo gusenya umutwe wa FDLR no gukuraho ubwirinzi bw'u Rwanda twashyizeho ari hafi y'umupaka mu rwego rwo kurinda ubusugire bw'igihugu. Iyi ni yande yateje intambara. Aha rero cyateje ikibazo cyateye Kongo ikibazo mu buryo byakorerwa rimwe byakorwa bikurikiranye kandi no mu myanzuro byavuga ko habanza gusenya FDLR noneho bivanaho ubwirinzi bikaza nyuma. Ariko n'uko Kongo yo iza kwanga biravuga ngo bizakorerwe rimwe kandi gukorerwa rimwe ni ibintu bidashobora kurangirira rimwe. Yabyo kimwe gishobora gufata igihe ikindi nta gihe cyafata ugasanga rero birateza impaka niho batari bumvikanye. Yego. Iki rero kigizwe n'uduce tubiri. Agace ka mbere, la délégation de la République du Rwanda a réitéré son soutien au plan harmonisé conformément au rapport du 29 et 30 août des experts en renseignement et présenté pendant la réunion ministérielle du 14 septembre 2024. Baramushakambanyira ngo akantu ntabwo kahindutse. Imyanzuro duheruka gusesengura kariho. Yego. U Rwanda rwemeye ya gahunda yo gusenya umutwe wa FDLR nk'uko yari yavuye mu nama yo 29 na 30 z'ukwa 8 yabereye i Rubavu. Yego. Cyari byemewe rero u Rwanda rwarabyemeye 100% kandi noneho babishyigikira. Noneho agace ka kabiri kavuga kuri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Congo uburyo yabyakiriyeyo. La délégation de la République démocratique du Congo a présenté une proposition sur le plan harmonisé et a réitéré sa position concernant la simultanéité et la concomitance de sa mise en œuvre. Le kuvuga Congo yo ntabwo yabyemeye ko byakorwa kuriya habanje gusenya FDLR. Yo yaravugaga iti twe turumva byahinduka ahubwo noneho bigakorerwa rimwe gusenya FDLR no gukuraho ubwirinzi bw'u Rwanda hafi y'imbibi z'ibihugu byombi byakorerwa rimwe kuva rimwe. Ibi ni nabyo byari byatumye Congo twibutsa abadukurikiye nibyo byari byatumye Congo yanga gusinya iriya mishyikirano iriya myanzuro ikaba yarafashije 9 kwegera ukwezi
bwana Mushakamba akantu karimo bashakaga ko kajyamo bigakorerwa rimwe, ariko ubundi inama yari yemeje ko habanza kuvanaho FDLR. Bwana Sentama, ko iki gitekerezo kimeze nk'ikifungamutwe rya Kongo kikirimo bundi mu gushyira mu bikorwa ntibishobora kuzarangira n'ubundi habaye ifungamutwe y'uruhande rumwe? Simbona bafunga umutwe bwa kabiri, ahubwo ndabona gufunga umutwe babyimuriye ahandi hantu, bishobora kwimukira ahandi hantu. Bwana Mushakamba, ni nko kuba wari butegere umuntu i Remera ukavuga uti noneho ntabwo kinsanze i Remera, uransanga i Kabuga. Yego. Icyo mbona ahubwo kubera ibindi bintu byongewemo tuza kubona, gufunga umutwe bishobora kuzaba nyuma y'aha ngaha bamaze gushyiraho ngira ngo nuriya mutwe uhuriyeho niba nawita umutwe. Yego, verification mechanism. Ugizwe n'abanyangora bagera muri 18 n'abakongomani 3 n'abanyarwanda 3. Yego. Mbona nyuma yo gushyiraho uriya mutwe ariho bashobora kufunga, ahubwo bakifunga bakinangira kugira ngo ibi bikorwa bidakorwa, cyangwa se ibyo byananirana ahubwo bakazagora operasiyo zo gusenya FDLR, kuko nibo bazibitse bwana Mushakamba. Cyane ko dusubira inyuma turebe, wabonye ko hari n'umuntu wigeze avuga ati FDLR ntabwo ishobora kubura amakuru ajyanye n'ibingibi byose, cyane ko barara mu ishuka imwe na FRDC. Ibi bisobanuye ko bashobora noneho no kujya bababwira bati uyu munsi turakorera aha, bakajya mu rundi ruhande batakoreyemo. Oyo sibya nibyo bazababwira bati M23 nako FDLR iri muri Rucuru, bagiye basange ntihaheruka. Yabiri muri Rucuru heza. Ubundi bazagenda babohereza mu bice M23 control, babwire ngo FDLR ifite ibirindiro Nyanzare. Rero siyo bizwi se ko yari yabaga, ubu ngubu biri mu buhungiro, rero biragoye. Reka dukomeze turebe, ariko harimo Rugondihe nuko byagenda kose, Kongo ntizabura Rugondihe nishyiramo. Ibi bwana Mushakamba, ibintu bifite ikindi kiza nyuma tuza kuvugaho byuzuzanya. Kiriya kintu cyo kuvuga ko umuhuza ashobora gushyiraho umushinga, wa mushinga ashyiraho umushinga urebana na za operasiyo zizakorwa. Yego. Waza wuzuza ahangaha. Ingingo ya 4 iravuga ngo face à ce qui précède, hagendewe ku bibanza ku byabanje haruguru, les ministres ont validé les activités et les responsabilités contenues dans le plan harmonisé et ont décidé de nukuvuga abaminisitiri bemeje ibikorwa, bemeza n'inshingano zikubiye muri iriya gahunda yo gusenya FDLR. Noneho bashingiye kuri ibyo byose bemeza ibikurikira rero bemeje bikubiye mu ngingo zigera muri 2. Izo ngingo 2, imwe iravuga iti charger la facilitation de préparer avant le 26 octobre 2024 un projet de concept des opérations basé sur les contributions des parties en tenant compte des préoccupations des uns et des autres. Umuhuza azakora twavuga ni sobanura mpamvu y'umushinga w'izi operasiyo zakorwa, noneho anagaragaze uruhare rwa buri wese, inshingano za buri wese muri izi mpande zombi, noneho kugira ngo bizaba byombi bikubiye muri ya gahunda yo gusenya FDLR. À Rwanda pour examiner les CONOPS ni wa mushinga w'isobanura mpamvu mu mpine préparé par la facilitation. Kuvuga bazahamagara
baba za mpuguke. Iyo tuvuze impuguke, izi mpuguke tuvuga ni ziriya zahuriye i Rubavu mu bijyanye n'iperereza n'ibijyanye naryo, babahurize i Rwanda tariki 30/10/2024 yego, kugira ngo basesengure bige kuri wa mushinga w'isobanurampamvu uzaba warateguwe n'uruhande rw'abahuza. Ngira ngo iki kirumvikana cyane. Urumva rero kugera ahangaha kuri 30/10/2024 yego, ejo bundi ibizaba bikorwa ni ibintu bimeze nk'inama gusa. Ibintu bimeze nk'inama. Yego. Noneho tujye ku cya gatatu. Kuri ubwo ni mécanisme de vérification. De vérification ad hoc renforcée. Ni ukuvuga ni wa mutwe. Yego. Wa mutwe ugizwe n'abantu 18. Les ministres ont décidé ce qui suit. Abaminisitiri bemeje bikurikira. La République démocratique du Congo et le Rwanda soumettent à la facilitation jusqu'au 15 octobre 2024 les noms de leurs officiers de liaison respectifs qui doivent intégrer le mécanisme de vérification ad hoc renforcé MVAR. Les frais irrélatifs seront pris en charge par leur pays respectif. Ukuvuga kugeza ku itariki 15 yego, ubwo nta kwirenza zo ku kwezi kwa 10/2024 buri gihugu kigomba kuzashikiriza umuhuza ba bantu, ubwo ni ukuvuga u Rwanda na Congo, ba bantu batatu aba officier. Officier ni ukuvuga ni abasirikare bakuru, aba officier batatu buri ruhande, u Rwanda na Congo, bitarenze tariki 15 z'ukwa 10, ahubwo nejo. Yego. Bitarenze ejo. Wenda tubivuge neza nejo. Hano baravuga 15 z'ukwa 10 2024, ariko ubwo nta nejo. Ejo nibwo tariki 15. Buri ruhande rero haba u Rwanda, uri kuvuga igihugu kitaritegura uyu munsi buriya gishobora no kubikereza. Yego. Uvuga bagomba kubashikiriza umuhuza amazina y'abo ba officier batatu ku ruhande rw'u Rwanda, batatu ku ruhande rwa Congo, bazajya muri uriya mutwe ushinzwe ubugenzuzi. Ari nabo bazakorana na 18 bantu. Dukomeze. Yego. Les noms de leurs officiers de liaison, ni ukuvuga bazatanga amazina yabo, ariko ikindi twari twibagiwe bwana Mushakamba, ni ukuvuga abo ba officier buri gihugu nicyo kizabimenyera, nicyo kizabatunga muri ibyo bikorwa, nicyo kizabamenya amafaranga azagenda mu byo bazakoresha, ibiti byose. Buri gihugu nicyo kizamenya abantu bacyo. Ubwo ni ukuvuga ko abofisiye b'u Rwanda n'aba Congo bazaba bahuriye mu gikorwa, ariko reka mvuge ngo batarya bimwe, batanahabwa misiyo zingana. Buri gihugu nicyo kizagena ibitunga abantu bacyo n'ibibafasha mu kazi bazakora, kuko ahangaha baravuga ngo les frais irrélatifs seront pris en charge par leur pays respectif. Yego. Ni ukuvuga buri muntu uzajya muri iki gikorwa, muri bariya batatu b'u Rwanda, ni ukuvuga u Rwanda ruzamenya batatu barwo, rumenye ibyo bakeneye, rubibahe, amafaranga akoreshwa muri ibyo bikorwa akoreshwa na bariya bantu batatu, u Rwanda ruyabahe, na Congo izabikora ityo. Ahangaha Congo izavuga ko ntayifite. Ntawamenya, reka turebe. Noneho reka dukomeze. Kandi ka kabiri karavuga ngo ils ont également décidé de procéder au lancement officiel du
MVAR à Goma, République démocratique du Congo, au plus tard le 5 novembre 2024. Kuba bafashe umwanzuro ko uyu mutwe uhuriweho ushinzwe ubugenzuzi ugizwe na 18 b'Angola, ugizwe na 3 b'u Rwanda, ukagirwa na 3 ba Congo, uzatangira ku lancement ni nko utangizwa ku mugaragaro itariki 5 z'ukwa 11 2024 Igoma muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo. Goma muri wa mujyi utagira umutekano, ndakubwiza ukuri abantu aha ni hagera ingabo z'u Rwanda imyigaragambyo izakomera. Abantu bazicwa bajye bavuga ngo bari kwicwa n'aba ngaba. Ahangaha niho bizarangirira iyo operasiyo yawo, icyo gikorwa niho kizarangirira kugeza ubwo hazaba imyigaragambyo kugeza ubwo u Rwanda ruhisemo gukurayo abasirikare babo. Ahangaha rero niho mbona hazaba hakomeye bwana Mushaka. Nibyo narimo mvuga, ubu za ruca bagiye kuzihamagara. Oya batangiye za sosiyete zivire baziha amafaranga ati muzabatera amabuye. Batangiye guhera ejo. Umuntu uvuga ururimi rw'ikinyarwanda yaramerewe nabi. Cyane. Ejo hashize barabahigaga. Yego. Ubu rero ntiwamenya ibyo ari byo. Aha niho iyi nama izatera agaciro. Birakomeye ahangaha. Usibye n'abano babo muri ruca hose n'ahatarimo FDLR bo ubwabo bazambara civile batera amabuye bavuge ko ari abantuza bari kwigaragambya, kandi nta rwego rw'u Rwanda rushinzwe kubata muri yombi, n'ubundi ni Kongo izajya bata muri yombi nijoro ku manywa nijoro bafungure. Ese biramutse bibaye bizaba bivuze iki noneho kuri politiki ya Kongo? Ni bizabivuze ko ari amayeri ya Kongo ya kabiri yo kuburizamo uyu mugambi, kandi koko ni nako bizagenda, nubwo ntiduhanura ariko uko tubibona nuko nguko rwose. Ntabwo abasirikare b'u Rwanda bashobora kugera muri byonyine. MONUSCO yatewe amabuye, yase yatewe amabuye, kandi bose bagaterwa amabuye ngo bashyigikire ngo bakorana n'u Rwanda, n'abandi bose bagiye bagera hari ejo bundi SADC nayo bayigaragambirije. Byanga bikunda niba nahagera cyane ko badafite aho bazarwanira. Reba iriya Goma ingana kuriya ngo bazajya kurwanya FDLR, bazayirwanyiriza ese operation kuri Goma bazagera mu bindi bice gute byo bajya kurwanya FDLR? Ikiriho nuko byonyine niba bagera hariya uzirebera bizaba. Kandi ngira ngo uribuka muri EAC abofisiye b'u Rwanda muri EAC Region Force bavuye y'ikitaraganya, ariko ngo uvuze ngo hari umugambi wo kubahiga bakangirizwa, icyo gihe bavaye ikitaraganya. Ubu uyu munsi ho ni iki kigaragaza ko abanyekongo batazabatera amabuye, batazabigaragambiriza, bikaba ngombwa ko bavayo nanone ikitaraganya operasiyo itaratangira. Ngeraho cyane ko nta cyahindutse byo. Nta cyahindutse, ahubwo byarushijeho kuba bibi. Reka dukomeze. Yego. Noneho ingingo ya 6 rero iravuga iti les ministres se sont convenus de la tenue d'une prochaine réunion ministérielle à une date à déterminer afin d'examiner le rapport des experts sur les CONOPS. Abaministre rero biyemeje ko kongera guhura bakora inama ku itariki izemezwa. Ntabwo yemejwe ariko izemezwa mu rwego rwo kongera kuganira no gusuzuma raporo izaba yarakozwe n'uyu mutwe w'igenzura uyu nguyu yo kurwanya noza FDLR. Ntabwo ari uyu mutwe konopsine, twabonye ko raporo izaba yarakozwe kuri wa mushinga. Yego. Nta wundi wisobanura mpamvu kuri za operasiyo zizakorwa. Iki gihe rero bazongera bateganye indi tariki, ntabwo yavuzwe ahangaha, noneho bahure
barebe neza, barebane ubushishozi raporo izaba yakozwe kuri wa mushinga w'isobanurampamvu rya za operasiyo. Biragaragara rero ahangaha ko ibikorwa byo guhiga FDLR bizaba bitaratangira. Yego, ni ukuvuga igihe bizatangirira ni ku itariki itaramenyekana. Ingingo ya karindwi ari nayo ya nyuma, les ministres se sont également accordés à continuer à travailler sur la question de sécurité en suspens ayant trait au projet d'accord de paix proposé par le facilitateur. Uvuga biyemeje gukomeza gukorana barebera hamwe ikibazo cy'umutekano basize bapfunditse, niho bagisize muri suspense, no gusiga bagipfunditse basize batagishoje. Bazakomeza kukirebera hamwe uko basize bagipfunditse, noneho bakirebe bagihuza na wa mushinga w'amahoro ariho uriya wa operasiyo bazaba bagejejweho n'umuhuza Bwana Mushakamba. Imyanzuro rero yashyizweho umukono n'impande eshatu, hari uruhande rwa Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, Madame Therese Kayikwamba, hari uruhande rwa Angola nk'abahuza, hari ni Ministre Tete Antonio, uruhande rw'u Rwanda Ambasaderi Olivier Nduhungirehe, Ministre w'Ububanyi n'Amahanga. Yego, ibi rero biteye kwibaza Bwana Mushakamba. Urabona ko ukuntu ibiganiro bigenda ni inzira baracyafite urugendo ndetse ruracyari rurerure, ndetse bagiye kugera n'ahakomeye kuko bari hafi kugeraho bagera kwishyirwa mu bikorwa by'imyanzuro yagiye ifatwa. Bwana Sentama, ikintu nabivugaho, yego, iyo umuntu agitangira urugendo agatangira gusitara akiri mu marembo cyangwa akiri mu nzu akiri kwambara, yego, urugendo ruba rushobora kutamuhira cyangwa rushobora kutarurangiza. birashoboka. Niba mu gihe urugendo rwari rugiye gutangira Kongo yarashizemo birantega, bikarangiza ibikoze ku gahato k'igitutu cy'amahanga, uru rugendo rwose nta na 20% nduha yo kuzagera mu bikorwa. Kubitega amaso abantu bakareba. Kandi noneho Bwana Mushakamba, hari ikindi kintu mbona, ntabwo wenda sinzi abafite uburyo babirebye, ariko n'undi wese wabireba afite uburyo yabibona. Ariko ikintu mbona, niba hagendewe ko aka karere k'ibiyaga bigari kagira amahoro, jewe ku bwanjye nari guhuza impande zose zirebwe n'iki kibazo. Mushakamba ntabwo nari gusiga ikibazo igihugu cy'u Burundi. Yego, birumvikana, ariko igihugu cy'u Burundi abakizanye barahari. Yego, abakizanye muri aya makimbirane no muri iyi ntambara barahari. Umunsi bemeye kubikurekura cyangwa kubivamo bizatungana, ahubwo ikigoye kirimo nuko ikibazo cya FDLR kizamuka kubera ko M23 yahagurutse. Bishatse kuvuga ko FDLR impande zose usibye u Rwanda ziba zituza ahubwo zigashyigikira FDLR. Uyu munsi rero kuba u Rwanda rwavuze ngo rugendeye ku marira, kuko u Rwanda rwavuze kenshi rwanga kumvwa, Kongo yanga kurwumva, ibihugu mpuzamahanga byanga kumva, ariko rugendeye ku marira ya Kongo yatakaga ngo yaratewe kubera M23, nabo bakahita bayigereka ku Rwanda. U Rwanda narwo ruti turaje, ariko mubanze mudukurire FDLR aho ngaho, niba ari n'ubufasha mushaka tububahe.
iyi FDLR yagizwe ibanga cyangwa yafurebwe, yashyizwe ku ibere imyaka n'imyaka, uyu munsi ikaba yongeye aribwo bagiye kuyivugaho kubera ko M23 ari ahantu yafashe. Ntabwo nizeye ko iyi FDLR abayishyize ku ibere bazajishura imijishi bakayijugunya. Biragoye cyane kuko igihuza FDLR na Kongo n'ibi bihugu bikomeye uyu munsi ntikiramenyekana, ntikirashyirwa ku karubanda ngo gitwikwe cyangwa se gisenwe. Akaba ariyo mpamvu rero bishobora kuba ari iyi myanzuro twayita iya nikize imvugo z'u Rwanda cyangwa se ibirego duturirwa n'u Rwanda. None se Bwana Mushakamba, hari ikintu nibaza uyu munsi turavuga Rwanda, hagati y'u Rwanda na Kongo Kinshasa. Noneho twitegeye kuzavuga Rwanda hagati y'u Rwanda n'u Burundi mu bihe biri imbere, kuko impamvu nkubaza iki kibazo nuko turabona FDLR zambuka, amakuru turayabona turanayatangaza, zambuka kandi mu buryo bworoshye ntawe zitangira, ziva muri Kongo zambuka zijya mu Burundi. Bwana Mushakamba, bizaterwa nuko inkuba izaba iri gukubita mu kibira no hafi yaho, ubundi bigatuma umurundi ataka, yataka akaba aribwo habaho processus ya Rwanda ku Burundi n'u Rwanda. Icyo gihe byashoboka, ariko umurundi nakubitwa akarira agaceceka nk'uko ejo bundi byagenze, inkuba nimukubita akarira agaceceka, bizarangira n'ubundi bikomeje gutyo. Uziye ko bitagoye cyane bitewe n'uko buriya ku Burundi biragoye cyane ko bwagirana imikoranire n'imbaraga nyinshi nk'uko byari bimeze, bitewe n'uko mu Burundi nta bitunga FDLR bihari, nta n'ibituma FDLR ifashwa bihari. Icyatumaga FDLR ifashwa n'ibindi bihugu bicecetse tutazi biciye muri Kongo ni ukubera amabuye y'agaciro yari muri biriya ibice bitandukanye by'umwihariko byo M23 bimaze kubambura. N'icyatumye basakuza nuko babonaga bari kwamburwa ibyo bahabwaga na FDLR kubera iri gukubitwa na M23. Uyu munsi impamvu niyo ngiyo. Rero hara mu Burundi nta gituma FDLR ihamara ukwezi, ihamara umwaka umwe, 2, 3. Uko byagenda kose n'undi zasubira muri Kongo kuko niho ifite ibyirya. Naho i Burundi sizarya iki? Iki kibazo kirakomeye Bwana Mushakamba. Ikibazo cyo gufatana ubushishozi ntabwo ari ikibazo cyoroheje cyane. Tubitega amaso ubwo ibihe bizaba bitubwira. Ariko niba ikubitwa hariya Kongo ikagenda ikajya kwihisha mu kibira, niba yirirwa Kongo igataha mu kibira, je mbona ku bwanjye n'Uburundi bwakabaye buza muri biriya biganiro kugira ngo ikibazo gikemukire rimwe. Bwana Mushakamba, je niko nabibonaga, ariko kuko yenda uvuga uti hariya ntabyo FDLR izabona irya, ntabwo izahamara ukwezi, ikatubitega amaso tuzabirebe bihe biri imbere. Bwana Mushakamba, ikindi umurundi arimo nk'umupagasi, yego, babwira bati akira aba bantu banyura iwawe bakorera iwawe tuguha amafaranga, yego, ntabwo arimo nka boss, yego, umunsi yari kuba arimo nka boss ngo byari kuba ari ibintu bikomeye cyane. Yego, bagana ku musozo. Yego, barakoze rero bari badukurikiye, turabashimiye. Ngiyo imishyikirano mubonye ko hakiri imyanzuro y'ibiganiro byabereye Rwanda, imyanzuro yasinywe ejo bundi, umusibo ejo hashize, yasinywe ku itariki 12 z'ukwezi kwa 10 2024. Bitega amaso, mubonye ko hakiri ibindi bikorwa byo gukorwa biri imbere, bitega amaso kandi tuzakomeza kubibagezaho. Nari Sentama, bifurije umunsi mwiza, mbifurije n'icyumweru cyiza kuko twatangiye icyumweru gishya uyu munsi. Ngiriranwa amahoro. Mushakamba nguhereje mikoro.
urakoze cyane Sentama, ndagushimiye, nshimiye abadukurikiye mwese, impagarike n'ubugingo.